سلام علیکم دوستان ارجمند، خوش آمده به درس نوبتی ما درسی 33. در حال مگذاریم به اجرای مشق یکم ای صفحه 56. خب مؤلف میگه در جا اجیب عن الاسئله الاتیه، با سوال های زیرین جواب بگو. خب در اینجا مؤلف برای ما تمرین میتیه، مشق میتیه که ما آموخته شویم استفاده بردن جانشین ها. بارها گفته بودیم که جانشین ها سه تقسیم میشوند، یعنی متکلم، مخاطب و غایب. شما برای اینکه یعنی التراش گردو نشوه، برای شما مشکل نشوه ایجاد کردن هر یک جانشین، یک کلمه را بگیرید برای خودتون جدول تیار کنید. مثلا بیت، ما داریم کلمه خانه هم بیت. همین خانه را به متکلم صرف کنید، یعنی اضافه کنید، و اینچنین به مخاطب و به غایب. اگر به متکلم همین خانه را اضافه کنیم چی میگیم؟ خانه من و خانه مایان. متکلم دو تا چی داره؟ دو شکل داره، یا مفرده یا که از نام جماعت، یا که از نام خودش انسان گپ میزنه یا که از نام جماعت. میگه که خانه من و خانه مایان میشه بیتی بیتونه. اگر خطاب باشه بیتوک به سوی مرد، خطاب به سوی زن بیتوکی، خطاب به سوی دو کس بیتوکما، خطاب به سوی مردها بیتوکم، خطاب به سوی زنها بیتوکن. این بود مخاطب. 5 قسمه. میگذاریم به غایب و قسمی غایب. خانه او مرد بیته، خانه او زن بیتها، خانه وی دو کس بیتهما، خانه وی مردها بیتهم، خانه وی زنها بیتهن. با واسطه همین یک کلمه که شما مثال جدول میکنین، ایجاد میکنین در همین سه شکل جاینشین ها، برای شما دیگه کلمه ها را آسان میشوه ایجاد کردن، یعنی اضافه کردن، تصریف میگن ایره. از همین کلمه مثال بیت ما صرف کردیم در متکلم، در مخاطب و در غایب. خب گمان میکنم فهمیدین. یعنی هر کلمه که باشه، مثلا نه فقط بیت، میتونی قلم، دفتر، کتاب، به همین شکل یعنی با متکلم، مخاطب و غایب تصریف کنین. اینجا میگه یکم ده مسموکه، یعنی مشق ما چیه؟ عجیب عن الاسئله الاتیه، با سوال های زیری جواب بگو. ما واجب باید خمون جواب بدیم. شما میتونی هر یک وقتی که ما هر یک سوالی که میخونیم میتونی یعنی پخش کنین چی را من کنین ویدیو را و خودتون جواب بدین. یعنی قفای ما تکرار نکنین. اگر کوشش کنین یکم خودتون جواب بدین، بعد دوامی درس گوش کنین، میبینید که کنی چند قدر شما درست گفتین. این تمرین خوبه. یعنی کوشش کنین که قفای ما تکرار نکنین، بلکه همون پخش کنین، وقف کنین ویدیو را و خودتون جواب بدین، بعد دوام ویدیو را گوش کنین و مقایسه کنین درست بودنی جوابتون. میگه مسموکه، اگر که نامتون محمد باشه مثلا میگه که اسمی محمدون یا که اسمی خالدون. مسموکه اسمی خالدون. اگر خطاب با سوی زن باشه چی؟ مسموکی، نام تو زن چیست؟ مسموکی. مثلا اسمی فاطمه تو، اسمی زینب و غیره. کسی که مثلا چی نامی داشته باشه نامی خودش ذکر میکنه. مسموکه. اگر که ما ای غایب بپرسیم که نام وی مرد چیست چی میگیم؟ مسموهو. اگر که نام وی زن از زن پرسیده باشه میگیم مسموها. مسموها مثل بیته و بیتها. جدولی که گفتم که جدول اگر بسازه همین طرز قطعی شما که قیاس میکنید. مسموکه خطاب به سوی مرد، نام تو چیست؟ اسمی محمدون. دویم سوال من این انت، تو از کجا هستی؟ اگر که خطاب به سوی زن باشه من این انتی. من این انت جواب انا من مثلا المانیا. اگر انسان آلمان باشه، امریکا باشه، فرانسه باشه میگه که انا من امریکا، انا من فرانسه، انا من المانیا. اگر از تاجیکستان باشه انا من تاجیکستان. من این انت انا من تاجیکستان. اگر زن باشه میگه مثلا سوال با سوی زن باشه من این انتی، و ممخه میگه انا من تاجیکستان، انا من المانیا، انا من امریکا و غیره. سوم سوال ما لغتک، زبان مادری تو چیست؟ خطاب اگر با سوی مرد باشه ما لغتک، زبان مادری تو چیست؟ خطاب با سوی زن باشه ما لغتکی. خب جواب ده چی میگه؟ لغتی مثلا تاجیکیه، لغتی التاجیکیه. اگر روس باشه لغتی روسیه. خب اگر امریکایی باشه لغتی الانگلیزیه، لغتی الاردیه اگر اردو باشه زبانی مادریش. خب چهارم سوال این ابوک، پدری تو کجاست؟ اگر بازم سوال با سوی مرد باشه. اگر سوال ما با سوی زن باشه چی؟ خطاب ما میگیم این ابوکی. این ابوک جواب ابی معي في طاجيكستان مثلا، یکی ابی معي هناك في هذه المدينة. پدری من با من است در همین کشور، یکی پدری من با من است در تاجیکستان.
айна абука. خب айна уммука. модари ту куҷост? хитоб ба сӯи зан бошад. айна уммуки. ҳозир инҷа хитоб ба сӯи мард. айна уммука. модари ту куҷост? умми маъ аби фи баладина. метавонем хеле ҷавоб бидем. модари ман ҳамроҳи падарам дар кишвари мост. умми маъ аби фи баладина. ё ки метавонем бигем ки модари ман ҳамроҳи ман аст. умми маъи ҳуна фи ҳазиҳи лмадина. модари ман ҳамроҳи ман аст дар ҳамин кишвар. алака ахун. оё ягон бародар дорӣ? яъне ака ё ки додар. алака ахун яъне ки наъам ли ахун воҳидун. агар як бародар дошта бошед мегӯем наъам ли ахун воҳидун. агар ду бародар дошта бошед мегӯем наъам ли ахаван. наъам ли ахаван. агар ки ай ду боло шид, як қоидаи муҳима мехоҳам ки ҳавайда хушрӯ гӯш андозед. агар ки ай се бародар зиёд дошта бошед, аллакай шумораи шумо, рақами шумо занона мешавад. чӣ мегӯем? масалан се бародар дошта бошем мегӯем ки наъам ли саласату ихватин. саласату ихватин. якта боша мегӯем наъам ли ахун воҳидун. дута боша наъам ли ахаван. сета ки шид ҷамъи ах чия? ихватун ё ки ихван. бисёртар ихватун мегӯянд. ҳардушан дурустае. ихванун бародарҳо, ихватун инчунин бародарҳо мешавад. ман яъне се бародар дорам. чӣ мегӯем? саласату ихватин. савол мешавад ки чаро ҷара мо нагуфтем саласу? ҳамин саласатун қатъи саласун ҳардуш маънои сера метиҳад. рақами се. не ки саласатун сеи занона ҳастай, саласун сеи мардона ҳай. савол ба миён мерасад ки чӣ бада инҷа мо сеи занонаро ихтиёр кардем ба вуҷуде ки ихватун бародарҳо яъне акаҳо ё ки додарҳо мардона ҳай. инҷа қоидаи арабӣ ҳамин хеле ки вақте ки мо шумора мекунем як чиза ай се сар мешавад то нӯҳа, ай се то нӯҳа, чӣ мекунем? мебинем ки дар муфрат агар ҳамун чизеро ки мо шумора мекунем мардона бошад, рақам занона мешавад. рақам ай се то нӯҳа занона мешавад. масалан се бародар дошта бошам чӣ мегӯм? наъам ли саласату ихватин. саласату ҳатман сера ман занона зикр мекунам. чорта боша чӣ? наъам ли арбаату ихватин. ман чор бародар дорам. панҷта боша хамсату. шашта боша ситтату ихватин. сабъату ихватин. ҳафта боша. ҳашта саманияту ихватин. нӯҳта боша тисъату ихватин. хоб яъне қоидаро дар ёд бигиред. вақте ки он чизеро ки мо шумора мекунем дар танҳоиш мардона боша, ҳозир ах аймо чия? Мардона ҳай. рақами мо ай се сар карда то нӯҳа занона мешавад. яъне тазод мекунад. муқобили ҳамон меброяд. агар ман хоҳар дошта бошам ай се та боло чӣ мегӯм? наъам ли саласу ахаватин. аҳамият бидед сеи мо мардона шид. чӣ ба? барое ки ахават ҷамъи чия? ухт. ухт чия? занона ҳастай. яъне ҷисми ҷондорӣ занона ҳай. барои рақами мо нигоҳ мекунад танҳои ҳамин калимаро ки ухт занона ки ҳастай мардона мешавад. агар рақами мо нигоҳ мекунад агар ки танҳои мо масалан ах агар ки мардона ки боша дарҳол занона мешавад. фаҳмидена? иншоалло гумон мекунам фаҳмед. агар ки нофаҳмо боша дар коммент боз ман бинависед. аз ин хотир савол, агар шумо се бародар дошта бошед чӣ хел мегӯед? мегӯед наъам ли саласату ихватин. се хоҳар дошта бошед мегӯем ки наъам ли саласу ахаватин. саласу ахаватин. ҳар касе ки фаъол боша дар коммент бинависа. ай се то нӯҳа бинависа. мисол се хоҳар дорам, чор хоҳар дорам, панҷ хоҳар дорам, шаш хоҳар дорам. бо ҳама хеле дига мисол ай мардона мисол се бародар дорам, чор бародар дорам, панҷ бародар дорам то нӯҳа бинависед. касе ки бинависа машоалло барои ӯ баҳои 5. мегӯяд ки алака ухтун. ягон хоҳар дорӣ? агар як хоҳар дошта бошӣ чӣ мегӯяд? наъам ли ухтун воҳидун. ухтун воҳидатун. яъне агар ки як хоҳар дошта бошед чӣ мегӯем? наъам ли ухтун воҳидатун. яъне дар танҳоӣ мардона ва занона мешавад рақам. бибинед мегӯяд алака ахун. наъам ли ахун воҳидун. агар ки хоҳар якта дошта бошед наъам ли ухтун воҳидатун. воҳидатун яъне воҳиди мо занона мешавад. аммо дутага боша чӣ? наъам ли ухтани. наъам ли ухтан. ман ду хоҳар дорам. агар ду бародар боша наъам ли ахаван. ҷада наъам ли ухтан. ман ду хоҳар ё ки ду апа дорам. ай се ки сар шид қоидаро ба ёд меорем. ухт занона ки ҳаста рақами мо мардона мешавад. муқобили ҳами занона мешавад. яъне мардона. чӣ мегӯем? наъам ли саласу ахаватин. чорта боша наъам ли арбаъу ахаватин. панҷта боша наъам ли хамсу ахаватин. ҳамхел то нӯҳа.
تسع أخوات، یعنی رقم های ما مردانه میشه، برای که شماره چیزی که ما شماره میکنیم زنانه هست. عندك سیارة، ماشین داری؟ آیا تو ماشین داری؟ یعنی ببینه که عندك گفتیم، یعنی عندك بارها گفته بودیم که سوال وقتی که از جسم به جان میشوه ما عندك استفاده میبریم. اما الک یعنی تو داری، عندك این چنین سواله، تو داری؟ تو یگان چیز داری؟ نیکیم الک وقتی که ما از خویش تبار میپرسیم، الک اخون، الک امون، الک ابون، الک عمون، الک خالون، تو عمکی داری، تو برادر داری، تو خواهر داری. اما وقتی که از جسم به جان میپرسیم میگیم عندك سیارتون، خانه داشته باشی، ای خانه بپرسیم عندك بیتون، عندك دفترون، عندك قلمون و غیره. اگر که ماشین داشته باشیم میگیم نعم لی سیارة، نعم لی سیارة واحدة. عندك دراجة، نعم عندي دراجة. خب اینجا میگه عندك سیارة، اگر ماشین داشته باشیم میگیم نعم عندي سیارة واحدة. عندك دراجة، آیا تو دوچرخه داری؟ ولسپید، میگن اگر داشته باشه نعم عندي دراجة. دهم سوال عندك قلم، قلم داری؟ نعم عندي قلم، عندي قلم. اگر خطاب به سوی زن که باشه عندکی، خطاب به سوی مرد عندك. اگر سیم ای غایب بپرسیم چی میگیم؟ عنده، آیا او مرد قلم دارد؟ عنده قلم. اگر که او زن بپرسیم عندها قلم. خب میگه که اینجا 11 سوال عندك دفتر، آیا دفتر داری؟ خطاب به سوی زن باشه عندکی دفتر. داشته باشه میگه نعم عندي دفتر. 12 سوال ابوک تاجر، آیا پدری تو سوداگر است؟ ابوک، اگر خطاب به سوی زن باشه ابوکی تاجر. جواب خیلی جدا ما اثبات میکنیم، این کار نمیکنیم، اثبات میکنیم. نعم ابی تاجر شهیر، مثلا پدری من سوداگری مشهور است. نعم ابی تاجر شهیر. من این محمد، محمد اگر از آلمانیا باشه چی میگیم؟ محمد من المانیا. من این محمد، محمد من المانیا. یا کی میتونیم بگیم هو من المانیا، او از آلمان است. ما لغته، زبان مادری او چیست؟ نگاه کنید وقتی که ما خطاب کردیم چی گفتیم؟ ما لغتک، زبان مادری تو چیست؟ زبان مادری او مرد چیست؟ میگیم ما لغته. اگر که زن باشه میگیم ما لغتها، زبان مادری او زن چیست؟ ما لغته، مادامی که ما محمد از آلمانیا گفتیم، از آلمان گفتیم چی میگیم؟ لغته المانیه، لغته الالمانیه. این ابوه، پدری او کجاست؟ وقتی ما گفتیم که پدری تو کجاست چی میگیم؟ این ابوک. خطاب به سوی زن این ابوکی. خطاب از غایب، سوال ما از غایب باشه این ابوه، مثل همین 15 سوال. اگر که سوال از پدری زن باشه میگیم این ابوها، کجاست پدری وی زن. میگه این ابوه، پدری او مرد کجاست؟ میگیم ابوه. مثلا اگر بگیم به عربی پدرش این چنین همراه اوست در کشور او. ابوه معه ایضا فی بلده، ابوه ایضا معه فی بلده، پدرش این چنین با اوست در کشور او. میگه این امه، این امه، مادری او کجاست؟ این چنین رنگ همین جوابی چی پدرش میتیم، میگیم که امه ایضا معه فی بلده، مادرش این چنین با اوست در کشور او. من این حمزه، حمزه از کجاست؟ حمزه را مثلا میگیم از تاجیکستان. حمزه من تاجیکستان، حمزه من تاجیکستان. ما لغته، زبان مادری او چیست؟ میگیم لغته التاجیکیه، لغته التاجیکیه. 19 سوال این ابوه، پدری او کجاست؟ میگیم که پدری او این چنین همراه اوست در کشور او. چی میگیم؟ ابوه ایضا معه فی بلده، ابوه ایضا معه فی بلده. 20 سوال این زینب، زینب کجاست؟ جواب زینب مع زوجها في بلدها، زینب مع زوجها في بلدها، زینب همراه شوهرش در کشور خودش استقامت میکند. زینب کجاست؟ زینب با همراهی شوهرش در کشور خودش استقامت میکند. این زوجها، شوهری او کجاست؟ میگیم که زوجها معها، زوجها معها فی بلدها، شوهر او همراهی همون زینب، یعنی معها میگیم زن برای که
шавҳари Зайнаб ҳамроҳи ӯ дар кишвараш аст. Завҷуҳа маъаҳа фи баладиҳа. Завҷуҳа маъаҳа фи баладиҳа. Фаҳмидани? Агар ки дар бораи зан бошад чӣ мегем? Мегем ки вай мард бо ҳамроҳии занаш дар кишвараш аст, мегем ки завҷуҳу маъаҳу фи баладиҳи. Агар дар бораи мард сухан рафта истода бошад. Не ки инҷа ки Зайнаб ки зан аст, дар бораи зан ки гуфта истем, мегем шавҳари ӯ, ҳамроҳии ӯ дар кишвари ӯст, мегем ки завҷуҳа маъаҳа фи баладиҳа. азавҷуҳа мударрисун? оё шавҳари ӯ мударрис аст, муаллим аст? Наам, завҷуҳа мударрисун. ҷавоб: бале, шавҳари ӯ муаллим аст. Шавҳари ӯ муаллим аст. Бениҳоят машқи зебо-ҳай, машқи хуб-ай барои тамрин кардани ҷойнишинҳо. Гумон мекунам, ки фаҳмидин. Ягон чи нафаҳмо бошад, дар коммент бинависед. ҳатман бихонед, тамрин кунед, машқҳоро хутон ба хутон иҷро кунед. Яъне на фақат дар рӯи китоб, балки ай пеши хутон калимаҳое ки медонед изофа кунед, ба ӯ машқ бикунед, ба ӯ ҷумлабандӣ бисозед, то ин ки ҳамин ҷойнишинҳо хуб дар зеҳни шумо бишинад ва дарҳол битонед ҳар як калимада ҷойнишини муносиба истифода баред. Ҳамин дарс сар карда то охири китоба нишон медиҳад, ки чӣ қадар шумо яъне хушрӯ гӯш меандозед, чӣ гуна шумо хушрӯ истифода мебаред фоидаҳои нава. Агар ки ҳамин дарси ҷойнишинҳо хушрӯ ки гузаштен, фаҳмиден, дигар дарсҳо иншоалло барои шумо осон мешавад. Хуб, дар амони Худо бошед. Ба ҳамин қадр иктифо мекунем. Вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳ.